World Environment Day la tarik 4 ni Pethea dang long stambe World Environment Day talon pon lo la so long kaduga be kabyang long at arat pan stambe World Environment Day talon ni pansi kaduga be ta choro parpik lo nitum organization Karbiang Long Youth Association pen Karbiang Long Indigenous Youth Association tum chelang pet pen dak long nit high school along World Environment Day pasal talon pon long kado ko bipasa kiro pilo lasi World Environment Day pini ason ke itu makupai ke me lason tata aningkan bang same tum World Environment Day pati pon bom lasi lasot pini ya bangke World Environment Day kita talon bangke lagi team abangke lalu land restoration, lapen desertification, pen drought resilience. Laso putak team NPC pini tadak talon pon lo, ampen laso UN resolution ateng pensi Saudi Arabia long sikit dak si pathe pon lo ampen laso pen pirthia dang sambe itum non kita talon pon ba bikek itum kenang soda bangke lalo ya theng pi theng prang itum global warming ajo ni vir bom lo lasi laso atheng alang roi lang jeng theng prang pangjok nai ulo tang te tum theng pi e o nang pu lasi kaduk ave ba anutin le jong si India lo long same anutin le e pu same itum long 140 crore ramuni du laso long inut jong si irong e pu same itum ladak ko ane 140 crore arong dak nang reng po la sol si itum non itum lang loi lang jeng pu same ba itum theng pi theng prang long do u pula ta itum forest greenery itum dolo pula tang te itum Karbiang long same ko ane kin environment to mon pen cheng lok lang RV nang jang po RV dolo pula tang te itum la so theng pi theng prang ke ko the po nang ke la so pen itum tomon pu same lang roi lang jeng same ton pana prang teng ki pawang ipansi kadu ga be same itum la so theng pi theng prang enang ko la si nil tum asonga hin peng chuni ba kang tum bang lalo je kadu ga be same la so arni pugalilo pini arni pens ki cheng lo la si arni anutin adon tin same theng pi theng prang ki eji pansi chuni pon pardon hala ba so me long stock ke ko prasia tum han churu partik lo pini tum 5 June ani 2024 ani kai ke som ti thea dang long tum la World Environment Day po ani tum pachi ton pensi pini tum adak long ni high school along bang si la dak principal penching lok head master penching lok ang tum benang cherap men tum si ni tum pini la so World Environment Day ani pachi ton sin tum la so long ni high school along ni tum thengpi arong ki kon sai tame deng kon lo ni tum la ba tum Karbi Youth Association la pen Karbiang Long Indigenous Youth Association KYA la pen kaya song ni chelang pet pen situm la bang so program ke World Environment Day ni bang ken tum talon pon lo la pen la bang so World Environment Day abang Karbiang Long akang pi tum ta me la tum ka talon pon RG aphan sin tum ta juning ro la pen la bang so abang ken tum natural resource la pen ching lo la pen ken natural environment pen ching lo la kaprek mining resource pen ching lo kaprek la haya put tu Ipami sen aphan si litu la bang so World Environment Day bang ke kedeng dun kenang sot la pen itum epra ke bang tame kai ke tame la son World Environment Day bang ke kedeng dun veri phansi eprang ke bang tum ta bori poning la litum natural process ke li phan bang ke kai ke ta thing pe rong bang ke pang jok la pen ching lo kalana bang ke kenang sok la si la bang so pini June 5 ani bachiton sin tum bang so World Environment Day bang ke litum ori son hoya hit tame patir pi ponsi la bang so program deng pondo kimi sen phamang ke teng pi teng prang ro tame ke pona sai deng pondo kimi tu nan siniram ke in kon